Angibingelele kumaNazaretha wonke uNyazi lwezulu kumhlaba wonke amagumba amane omhlaba. Umshumayeli uNcube lo okhulumayo eSabatheni eNewcastle. Kodwa njengamanje ngila eNtabazwe ngoba bengikade ngithunywe inkosi yamaNazaretha ukuthi ngibe uproject manager umsebenzi bokade wenziwa la. Sizokhumbula ukuthi ngonyaka odlulileyo ngaso lesi sikhathi uNkulunkulu ucelile ukuba amaNazaretha amakhele lo muzi umuzi onomlando omkhulu kuleli bandla. Sizokhumbula phela ukuthi yila kwadabuka khona indaba yobuNazaretha la, yila umsunguli waleli bandla ahlala khona wakhulela khona. Athe uma sezoqala umsebenzi wakhe wasezulwini wasukela khona wawushiya ke lo muzi wasala indonga zodwa esephuma eselibhekisa ezweni laseNatal. Bekuyisikhathi ke esingaphezulu kweminyaka eyikhulu neshumi kuya phezulu ewushiyile lo muzi owasala uyindonga. Sibonga ke kakhulukazi ithuba esilitholileyo njengamaNazaretha ukuba uNkulunkulu uma ngabe sefisa ukuvusa lo muzi awuvuse kukhona thina. Sizokhumbula ke ukuthi emlandweni waleli bandla leli yelinye lamagugu ebandla oqala umuzi wakhiwayo owakhiwa ngezwi lokuyalela kaNkulunkulu kwabe kungumuzi wasekuphakameni owathi indlamhlathi kaMayekisa mayiwakha yahlupheka kakhulu kwaba yisona sigodlo esikhulukazi saleli bandla lamaNazaretha. Kuthe uma sekuyinsuku zenkosi inyanga yezulu yila sabona khona omunye umuzi oyingcwele owaprofithwayo ukuthi uzokuba khona ukumuzi wasebuhleni. Besingazange futhi besingazange siqonde ukuthi ngelinye ilanga kuzokwenzeka inhlanhla njengale kuphinde kube nesinye isigodlo sikaNkulunkulu esizothintwa ezulwini sibe khona. Njengoba namhlanje sesibona kuvuswa umuzi waseNtabazwe okuwona umuzi oyigugu, okuwona umuzi onomlando ojulileyo nofikisela usizi. Siyabonga ke uNkulunkulu ukuba usinikezile amandla wawanikeza wonke amaNazaretha uthando aqhamuke endaweni ezahlukeneyo. Kakhulukazi ngifisa ukukhuluma ngeregion yangungenhla ngoba lo muzi ungaphansi kweregion umngenhla. AmaNazaretha khona sukumile amangenyawo awusalanga ke nabanye abantu nabo bayicoshela isibusiso bengekho kumngenhla ukuzowulekelela umngenhla emsebenzini omkhulu kangaka. Siyabonga ke umuzi uphelile noma ke ungaphelile konke enyaka kodwa iphase yokuqala okuyindonga nani siyakubona ukuthi kuphelile. Sekuyoba sekutheni kuNkulunkulu yini enye athi ayiqhubeke yenzeke. Siyabonga ukuthi kushayelele ithuba ukuthi kuze kuzongena futhi umhlangano oyingcwele uNkulunkulu akhulume ngawo kakhulu. uNkulunkulu la esethe umhlaba wonke uyocela kulonyaka ukuthi uze uzophelela kulomuzi oyingcwele. Siyabacelela ke abayingcwele, siyabafisela futhi ukuthi sengathi uNkulunkulu abangabenzela umusa angene abatshalele uthando ukuthi nabo bangene enqophamlandweni ya 2023. Umhlangano ke ungenile, umdedele ungenile, namhlanje nabe kungena wona umdedele okukhombisayo ukuthi inhlangano eyingcwele isingenile kaNkulunkulu. Sibhekeke ekutheni uNkulunkulu sememezele ngokusemthethweni ukuthi ngomhla ka9 ucela wonke amaNazaretha umhlaba wonke jikelele ukuthi aphelele kulomuzi. Siyacela ke abayingcwele ukuthi sengathithi bangakuhlonipha lokho bafike. Inhlelo ke ikhona la kulonyaka eyinkulu kakhulu. Kokuqala sicela ukubaqinisekisa abantu ukuthi angeke bagcine bevala idolobha njengoba benza ngokudlulileyo. Siyacela ukubambisana namaNazaretha. Kuzobe kunama parkings azobe khona lapha azobe enama flag numbers. Umuntu uzobe azi la yopaka khona. Kuzobe kunemigaqo ewu4 yokungena uma ngabe kungenwa la. Siyacela futhi amaNazaretha kungabi khona abantu abayopaka endleleni ukuze ungaphazamiseke umsebenzi kaNkulunkulu. Indawo ezibekiweyo ziningi kakhulu ukuthi ziyowanela amaNazaretha ayongena la. Okucelakala kakhulu ukuba sihloniphe le ndawo, sihlonipheke nabahlala kuyona ngoba uma ngabe singayiphathanga kahle sagcina singangenanga sonke la, siphazamisa lezi ezinye izizwe bese bonakala uNyazi lwezulu sengathi into zalo asikwazanga ukuthi sihlele thina esinikezwe inhlelo zokuthi sihlele. Sicela ukubambisana nani ke bayingcwele. Nkosi yomusa ibe nani. uNkulunkulu aphinda niphe lolu thando ngoba kusazoqhubeka ukusebenza la nize ningaphela amandla nihlale nikhona ngezikhathi zonke. Nkosi yomusa ibe nani. Ngiyabonga.
Baba Mvangeli, uyaphila Mvangeli? Ngiyaphila baba, njani? Siyaphila nathi. Yebo Baba Mvangeli, awusithathe usibeke Mvangeli, sibona ukuhle ungane. Awusithathe nje usibeke baba. nguMvangeli umdluli ethempeleni eSimakade ezweni lasenhla. Lapha la sikhona siseNtabazwe, la kuzalwa khona lento enhle kangaka esiyiyona. Lathi khona uNkulunkulu ngesikhathi efika ezweni lakwaceza kwaZulu, wathi suka la ekhuluma nomzazela, suka kuleli izwe uye ezweni lasenhla elinokuthula ngoba ngizovusa inkosi enolaka. Wasuka-ke waqala esikhona la aqala khona abantu abamhlophe. Wasuyasuka-ke uza lana-ke ubuNkulunkulu sebuvele bukhona, sikulelo lizwe-ke la kuzala khona uNYAZI njengoba silana Baba Mvangeli, sibona ubuhle la eNtabazwe, siyaqala kwaMvangeli ukufika la uNkulunkulu emva ngisuke uNkulunkulu bekhona indawo ahlala kuyo, wasibona indlela ekuhleleke ngayo ubuhle. Awusithathe sibeke Mvangeli ubuhle ongasibonanga. ngonyaka ophelile ngesikhathi uNkulunkulu evala umhlangano wakhe oyingcwele wakhona la eNtabazwe, wabe secela ukuthi akhelwe orawundi abathathu. Sasala-ke naleso sibusiso emva kokuba ethe uNkulunkulu webantu bakulelizwe cela lingakhelwa orawundi abathathu. Sasala naleso sibusiso. Sithe-ke uma sesiqhubeka-ke nabagcotshwa bethu, obaba abafundisi namakhosi, nazo zonke nje inhlaka ezigcotshiwe kuleli bandla, sesiyocela kubaba ukuthi sicela ukuthi baba ubaba asho ukuthi aqale ababekwe kuphi labo round abathathu. Wayesethi ubaba cha, ababe bahlanu laphana okwakuyisigcawu khona la kunobheka bezayo khona. Yilapho-ke la kuzobekwa khona-ke labo rawundi. Babe sebakhiwa-ke labo rawundi-ke abahlanu. Emva kokuba sebakhiwe labo rawundi abahlanu, wabe ubaba esefika-ke ezobona orawundi, wayesethi-ke aqale-ke indlu yakheke. Yaqala-ke amabandla aqhamuka ngapha nangapha ngoba akugcinanga kumngenhla kuphela. Amampondo afika nawo, afika agalela, wafika noZulu wagalela, lafika neGoli lagalela. Sikulobo buhleke obadalwa uNkulunkulu njengoba silapha namhlanje. Siyababaza nathi ukuthi hawu Nkosi, usikhumbule ukuthi uvusa isigodlo sakho okuyikona esaqala lobuhle siyiko. Ingakho-ke sithi umngenhla wonke lo. Empeleni masithi umngenhla wonke lo, suke singasho ukuthi suke sisho abantu bala enhle kuphela, kodwa suke sisho
ubunandi obasho ukumzazela ezweni lakwaCeza ukuthi khuphuke ezweni lasenhle. Ningakho esithi umngenhla wonke ba Uyaphila umfundisi. Cha, siyaphila. Umfundisi ubaba. Umfundisi umthembu emzimoya. Yebo. Baba umfundisi. Kodwa womngehla uNYAZI. Yebo baba. Baba umfundisi sibona ubuhle obungaka sithatha sibeke wathi kwenzakalani ngelizwe. Ngenxa yesikhathi ngiyaxolisa kakhulu ukuthi mhlambe uma ngizayilanda phansi kakhulu akuzokwazi ukuthi ungivumele kahle, kodwa nje ukukha phezulu ngingasho ukuthi nje ngibona kukhona leli dolobha nje loNYAZI, idolobha loNYAZI leli uNYAZI sinikela isibusiso sokuthi sivuse umuzi kababa mkhulu akasuka kiwo ebizwa izwi lokuzoqoqa umhlaba awuqoqele uNazaretha. Manje-ke lokhu kusithokozise ngendlela emangalisayo esingeke sakwazi ukuyichaza ukuthi sibe nenhlanhla ukuthola isibusiso sokuthi sakhe umuzi kaBhombela akawushiya ngoba izulu lithi akazoqoqa thina. Lokhu kubonakala kungena emzweni yamaNazaretha onke omngehla kakhulu, ahlangana aba imbumba. Kukhona umoya owubonayo ukuthi umoya kaNkulunkulu owenza ukuthi amaNazaretha abumbane ngalendlela ukuze lo muzi njengobona nje umuhle ungaka. Umsebenzi kaShembe lo akafake ngawo umoya kumaNazaretha kwasebenzela lezi zinto. Yabona lezi zindlu uma ungabuka kahle lezi zindlu ishumi lezindlu ezindlembili, kodwa ungekholwa mangikutshela ukuthi lezi zindlu zakhiwe ngenyanga enhlanu ngesithupha kwaphela, ngendlela nje umoya akade ungakhona kumaNazaretha. Kuthe sesiwuphothula saphinda kwasabona sekuqhamuka namarijini amanye sahlanganela lapha emzini kaNkulunkulu emzomusha eMnambithi ezosisekelela sesiphothula. Awu umsebenzi kaShembe wahamba ngendlela esimangaliso ngoba into ezenziwa uShembe umoya wakhe mawukhona kizo zivele iphumelele. Sabambala ngendlela esimangaliso lokhu njengobona nje nathi uqobo lwethu siyamangala ukuthi kwenzeke kanjani. Ukhanyile ukuthi uShembe mayifuna into yakhe uye ayithole. Shembe mayifuna into yakhe uye ayithole. Sinalokho nje sithokoze ngendlela esimangaliso. Namhlanje nje ubengena nje kulomuzi esefike wavula. Asizazi noma sindize emoyeni noma sihleza sizazi, kodwa nje sithokozile ngendlela esimangaliso. Sicela ukuthi uNYAZI wezulu maselingele kulomuzi walo lusiphi isibusiso, kungabe esethu sodwa kodwa neseyingane zethu, ngoba senze isiqiniseko ukuthi nazo uqobo ukwazi ukunikela kulomuzi. Siyabonga kakhulu, yilokho ebekade ngithi angidlule kikho. Umoya nje muhle kakhulu, umoya muhle kakhulu esihlangene ngawo kulomuzi kakhulu. Uphumelele futhi ngakho lokho ukuthi sihlangane. Uyazi ubabuze wathi wathakathi izwe lonke linganomoya onjeka nalo esinawo thina la njengomngehla. Ngiyabonga kakhulu. Uyaphila umfundisi. Ngiyaphila. Umfundisi bani? Umfundisi Mpele eMnambithi emzomusha. Baba umfundisi awusithatha sibeke baba. Idatha yami engithandayo. Cha. Ngoba silapha eNtabazwe. Isizwe lasenhla. Sakhona kusamanzi uNYAZI wezulu sibuso basakhuluma eNtabazwe. Sihlelwa inhlanhla enkulu ke sizwe lasenhla.
siyakhile kumzwa senta sazama uzombonela sibiza sabafundisi sihlangene abavangeli bethu bomsehla wonke amanjini wonke omsehla nabashumeli abakhokheli sibongoza emabandleni onke ezwe lasehla lokuthunywa sithunywa inkosi manzethu ngazizwe sibe nempumelelo enhleke saye saphuma sabasabala namajini onke onyazi nawo afika silekelela kulo msebenzi omkhulu amanazethu onke umhlaba wonke asilekelela malijini onke Mampondo, uZulu unyakatho ningizimu onke nje afika silekelela namhlanje sekumsuje sekukhulu baphathi bona sithokoza kakhulu siyafisa ingozi ubaba ingozi yesipheyona ihlale kuthina ingasuki kuthina sihlale sinothando ubhala ongafiyo lesiba sinalo kwamanje ungabikho uzosola sithokoza kakhulu sabafundisi basehla esenzele ubaba wasinika namandla lokube impumelelo sikwenza sithokoza kakhulu umtateli amehle sithokoza kakhulu sithokoza kasiphezi siyafisa uNkulunkulu asikhulise ke sikhule uNkulunkulu wethu uyaphezulu sidondobale emsebenzini ayifunayo ungabe kuyohlula uyasilekelela asinika amandla ethu abekhona njalo uNYAZI ngala mazwi ngiyathokoza kakhulu ntateli amehle. Sanibonani babukeli bedlakadla media igama lami ngu-Andiswa ngakaziqubo. Babukeli bedlakadla media besisathanda ukunibonga ngoxhaso leni enisenzela lona sidlakadla media ukuthi nisupporte i-channel yethu. Babukeli sesinabalandeli abangu-over 3 million. Babukeli bedlakadla media besisathanda ukuthi nani nisixhase kule channel yethu. Sekusubscribe abantu abangu-13,000. Besinicela ukuthi uma ubukela le channel subscribe ukuze nathi kwi-channel yethu siqhubeke senze amanye amavidiyo.